bampagaze aho mbona wowe uri hano aho mbona kuko nawe aho tuzohashika akaba yageze hano. Okay, so uwo muntu bamwita Evangelix Felix turabwira utundi tuntu turitonda turaba ewane ni ibintu biri aho nyene ewane. Rero reka tugere tumurebe koze mu bana twarige twamukoresha ikiganiro cyangwa hakaba habuze umwanya tumukoreshe, ariko namahoro twe twatangije kubasuhuza. Ndasaba umuntu aza hano kuri kamera kwanza mubwire amagambo. Twiyegereza ni Maisha TV. Yaramaze imisi adakora uyu mugabo, namwe ndamwe mwari mubisi. Yaramaze imisi adakora kubera nyine impamvu zidaturutseho, ariko yagarutse aje kubaheza ibintu byiza. Shalom bakunzi bacu bari hirya no hino. Urabona ko naje mu yindi sura noneho cyasha, ari izuba leta itatworoheye, ahubwo umushitsi nawe yategerezwa kuba afite nyine fime ifunika izuba, kuko hano iwacu n'ahantu haba hari izuba ryinshi. So turabakiriye cyane abari hirya no hino abadukurikirana ni kuri aya macana akurikira Isukari Online TV, ndetse na hari Gitondo TV, Isangano TV, nayo mashine muza kubona biri gucaho. Hanyuma twaje hano ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye gutega umukozi w'Imana Mujyanama Felix, uramubona imbere yacu. Urugendo yakoze ava mu gihugu cy'ikibanyi atuyemo, hanyuma azanye ubutumwa bwiza uko byanditse mu gitabo cya Yesaya, avuga ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka. Noneho twe twavuga ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka, muraje mureka kubigumana mwenyine, ahubwo mubijabukane imipaka kugira ngo mubisangize abandi, kuko niyo purpose y'ubutumwa bwiza ni ukubujana kugira ngo isi yose imenye Kristo. Tugwaye ikaze bwana Mujyanama Felix. Murakoze cyane. Mumeze mutese? Turashima Imana, turameze neza rwose. Urimva gute muri uyu mwanya kuba maze kuruhuka ku butaka uvuye mu kirere? Urugendo rwonyine rurarushya, umuntu rero aruhutse agahura n'inshuti, of course agomba kuba yishimye ameze neza. Hari umuririmbyi wavuze ngo hejuru mu kirere hateye ubwoba, haratinyitse. Ku bwawe mu ngendo umaze gukora niki kintu cyagukanze mu ndege, cyangwa se buri gihe ugeze mu ndege wumva hari ikintu gisa n'igihindutse, haba ku mitekerereze n'ikindi kintu? Indege sintekereza ko abantu bavuga ko bayimenyereye. Byo nyine isa nk'imanutse gutya, bomba biteye ubwoba kabisa, kandi nta hantu ubuteganya avuga ngo hano no si imodoka wenda ngo urasimbuka. Ni ibintu uvuga ngo accident yamutsibaye, sinzi ko ari warokoka, ariko ni kwa kundi gusa gukoresha ubwenge bwawe ukavuga ati nta kundi ukamenyera umujyi, ariko icyuma cyose cyakozwe n'abazungu kabisa haba harimo akantu nyine ko gutinya, kaba karimo kabisa. Okay, abantu bari bakwiteze ejo ku munsi washize kuwa gatanu ko uri buze, hanyuma abantu barategereza babona utaje, ko ubu ngubu habaye ibintu byinshi, abantu babonye ko bategereza ngo ni AI. Abantu bakoresheje twatumiye abantu ariko nta mushitsi uhari. Wabwira abantu iki? No kuri ntabwo byanturutseho. Urumva ngewe nitike y'indege yaratinze, yagomba kuntwara Kigali injyana Nairobi kanzana Bujumbura, yatinze iminota 40. Kandi urumva nagomba kugera Nairobi nkamara iminota 20 gusa. Urumva nageze rero Nairobi sanga igomba kuza hano deja yaje. Urumva nikosa ritanturutseho gusa, mu ndege nyine iyo byagenze gutyo batagushakira undi munsi ukurikiraho bakagutwara, niko byagenze. Ubwo ngira ngo baranone barabasobanurira bakabiyeskizaho, bakababwira icyateye kugira ngo indege ibe yakereza iminota ingana gutyo hafi igice isaha yose. Cyane rwose cyane, bari ni service bibaho, turi mwisi. Haramutse habonetse iyindi kuko barabigerageje, bashaka indi yancisha Uganda ngo nzane hano, irabura injyane mu Uganda, akaboneka imvana mu Uganda izana hano. Bashaka nibansubiza mu Rwanda, injyana mu Rwanda ikanzana hano irabura, kandi njye nari tayari gukomera izo circulation zose, ariko nkubaha igihe, ariko biranga.
kandi urumva kugira ngo ntago aribo bishimiye guhomba ko abantu bose sinjye nyine twari abantu nka 30 abantu bose indege bayasize barafata bakabajyana kuri hoteli imodoka déplacement yawe mujyayo mugaruka urugendo rw'isaha mu mujyi ahantu hahenze urumva ntago bakwishimira ku depansa gutyo nuko nabo batafite ukundi kuntu bari bubigenze abantu tugomba kubyumva tukabimenyera kuko n'ibyuma twasanzeho nyine niko bimeze okay ntabwo bimenyerewe rero iwacu aho twatuye umuntu afataga urugenzo bagera ahantu ukarara bakagucumbikira uyu munsi noneho wacumbikiwe n'indege byari bimeze bite bakwakiriye gute bagucumbikiye gute kuko nitwe ni ubwo ruha twari dufite se umuntu wagiye kurara mu kibuga cy'indege yahageze kare arategereza umunsi wose bakwakiriye gute bagufashe gute indege ni ibisanzwe amategeko menshi sinyaza ariko iyo byabaturutseho ntago bemera kurenza amasaha 8 mu kibuga cy'indege bahita gushakiraho ura nubwo aba yagusize saa 3 hari indege iri bugutware saa 10 ko ndva muri Ghana ushize byarabaye banza kugutwara kuri hotel nabo twari kumwe bo barafite indege ya saa 10 bije muri South Africa bo bari batwara kuri hotel baroga bararya bararuhuka ntibahatinda ariko izo service barazibakorera urumva rero indege nyine class igukorera izo service kandi neza cyane bafashe neza rwose bishoboka ndetse no kumara afite igikorwa kimuzanye ariko kuhaguma byari byiza abasa neza hoteli nziza service nziza ibintu byose abari ibyabo babikora neza rwose okay ntabwo waraye mu rugo ntabwo waraye aho wari uteganiriza kuba waraye mu bisanzwe umunsi wawe yuzutse ubanzirizwa n'iki uyu munsi noneho impinduka zabaye nizihe kuri uwo munsi wawe rusanzwe noneho hari impinduka zabaye umunsi wabanzirizwa n'iki mu buzima busanzwe Jesse nibisanzwe no kuri no kubyuka nk'ibisanzwe ugasenga umwanya mutoya hanyuma kuko akenshi mu gitondo mandi mu rugo nakora nkora nko kwisomera cyangwa kuhaguma kuvugana n'umudamu gukina n'abana kuvugana n'inshuti ni ibisanzwe rero nk'ibisanzwe uyu munsi hora naryamye ntinze umbyukana kare urumva rero nagomba gukomeza kujya muri mode cyari kinzanye niko byagenze rwose okay ubwo ruvuye muri Ghana hari bamwe bavugaga ko ufite igihe gito noneho ukaba waje muri state ya imwe mu state za Amerika kongera kukubona hano turabyishimiye cyane kuko tutari tubyiteze haba imbogamizi zihe cyangwa se nta byari biriho na makuru y'abantu n'amakuru y'abantu no kurya ngewe icyambere ndahari nibisanzwe ndi mu rugo kabisa nta iyo process nigeze ntayitangira ngo ipfe urumva sinze no kunyifuriza ibyiza abantu babonye bagiye mu ndege bashaka ngo ujye kure bazi ko indege ijya na hafi bashaka bikugeze kure babumva nyine indege igomba kuba kugejeje ahantu kure nibyo byiza okay hari ijambo ryavuzwe n'umushumba wawe wo mwabanaga Mbarara Pastor Karegeya aravuga ati iyo bagusingirije mikrofone ngo ni igipimo cy'ubwenge ku bwawe ubona ubwenge bugeragezwa cyangwa se bupimwa no kuba uhagaze imbere y'abantu cyangwa ushobora guhagarara imbere y'abantu udakoresha mikrofone ariko ubifite kuko uba ufite speech runaka ugiye kuba utanga niko nawe byumva my bishop ndanamushuhuje hanyuma undi uvuze utanavuze ufite buke ufite bwinshi gusa umva icyo mushumba yavugaga kandi ari nacyo kuri nuko gusa iyo uvuze ukavuga ibitari byo ubwiye abandi ati narimbize ko ninjye nyine utawufite none nanjye ndabibabwiye ni nko kubigeza ku bandi ariko n'ubundi utavuze utabufite ntabwo ufite ni nko kubutangaza ariko n'ubundi utabufite ntubufite ubufite urabufite bivuze rero ngo iyo abantu bawupimiye kuri mikrofone uba wibwiye abandi ariko ntekereza ko ubwenge twagombye kubushaka nubwo tutaba dufite icyo tugiye kuvuga tukabushaka tukawugumana ni bwiza okay hanyuma mu kuba kwakiriye kubagutumiye cyangwa zo gutumira ikintu kikugora mu ivuga butumwa aho bawashikiye kubakwakiriye ikintu kiza kugora nyine kora ngo mu buryo bwo kwitabwaho bw'umubiri niki abantu babyakira gutandukanye serutari ibintu bivuye kuri cano ariko ahabwe icyo ndagisimbuka mvuge ko ahubwo abantu bagomba kwihangana ibyo bigoye bagiye kubera ko ibigoye byaba ari byinshi ariko kubera ko umuntu aba yavuye mu rugo ajya ahandi hantu hatari iwe none agomba kuremereza icyamujyanye n'ubutumwa bwiza nabi bintu byo hasi rero of course ntwabura bikubangamira kuko deja wideplashije kandi si wabiteguye kandi abantu bose ntimutekereza kimwe ariko rero ugomba kurwana nuko byibuze wowe cyakujyanye kitagomba gutakaza agaciro ukihanganira bya bintu byibanze ariko kameme hari ibyo kujya ushobora gufata
bikagutera imigumi bigatuma na cya kindi wari wumva ko ari umutwaro ugomba guhamburira abantu utakigezeho kubera impamvu z'uko hari ibintu wafashe nyine bigatuma esitoma yawe itabyakira neza cyangwa umubiri wawe, ariko kubera ko turi abavandimwe ari mu rukundo arimo byose bikorerwa, wakabivuze ukabivuga mbere. Nimba urabona nk'aho iwacu dukunze gukoresha injanga, sambaza, imikeke, kawunga, hurure cyangwa se ubugari bw'imyumbati, umuceri, bitoki, birayi, nuko avuga ati muri ibi byose byinshi bisanzwe ahangaha icyo umubiri wacu utaba ukunda cyane ni iki ngiki. Biterwa n'abagutumiye. N'urugero nk'icyo gihe wavuze ndi yakara, bagomba guteka urusenda rwinshi cyane, kandi nta yindi shwa, igihugu cyose ni urusenda, kandi bakaruteka ntago bazi guteka nta rusenda, kandi bari guteka rero nyine mu banyamahanga 13. Bivuze ngo rero naruriye amezi 3 rurandya, nanjye ndarurya, tubana gutyo nyine, kandi Imana sinapfa. Ariko utumiwe n'umuntu inshuti nkuko naje kugusura bisanzwe, no kubwira nkabwo ati yewe dukoreshe kino ntidukoreshe kino, ariko nisanzuye kubera ko turi kuri kamera. Mu busanzwe ngiye nakwihanganira condition zose, ariko mu byo nkunda ni ikiryamo buriya. Buriya ikiryamo, buriya waryamye neza iminsi 3 ntiwapfa warihe nabi, ariko kuko umuntu aba yarushye, ariko byibuze fasha ayo mata ukariya n'utundi dusanzwe ntako waba, ariko buriya ikiryamo ni cyiza kabisa, kigomba kuba gifite condition nziza nibisanzwe, ariko bitavuze ko nta kwihangana condition zose kabisa. Okay, umaze kugera ku ma stage menshi uhagaze imbere y'abantu, naha si inshuro ya mbere si niya kabiri ntekereza umaze kuhakorera. Hano niki kintu de speciale wavuga uzubona bera bakwakirana muri urwo rukundo rw'ico kintu? Hano hari umwihariko mufite muri no myaka wenda mike mpageze, burasi mpageze imyaka myinshi, ariko ni nk'itatine. Ujumbura muracyagira akantu ko nza hano nkabona abantu bose, ku buryo kumenya ngo uyu muntu ava muri litoro niri birasaba kuba dutindanye. Rero bivuze ko iyo abantu bafatikanya bahuriza hamwe bikabana ubwabyo n'izindi mbaraga. Icyakabiri muze kwita ku bashyitsi, bikibikwereka nuko hano hari ibiterane byinshi, hari bingaye bitambutse n'ibindi biri imbere, nicyo gikwereka ko hano hari umuvuma kandi mumenyera abashyitsi kandi mubafata neza. Okay. Sinzi ko ari jambo ufite none wageza kuba dukurikira ndetse nazo dukurikira bari hirya no hino, Amerika, Australia, Canada ndetse no mu Burayi hose n'ahandi henshi hatandukanye muri Afrika. No kugira abantu bose bagakomeza kwishimira mu mwami, cyo ni kimwe. Icyakabiri no kwisikiza ku bantu ejo baje, wenda bazi ko twaje, abandi bazi ko wenda mwababeshye, ntabwo n'ukuri twashaka kubabwira. Hanyuma ikindi ni ukomeza kubaho mu buzima nyine Imana dushakaho, no kugerageza gutera intambwe ku yindi. Aho umuntu yagiye sitara agakomeza akabyuka agakomeza urugendo kugeza kuri wa munsi tubonye umwami Imana. Akantu kamwe kamasiko, ese iyo ubona audience nini abantu bakwishimiye bagukunze bagukomera amashi uzakira gute? Mu buzima busanzwe umuntu wese iteka ryose yari akantu ko kumwereka ko akunzwe cyane, ni byiza biraryoha. Icyo umuntu agomba kudiringa nacyo akarwana nacyo, no kubwira kamere ikabifata ntifate nk'ibintu nk'aho bidahari, bifate nk'ibintu byiza byakozwe, ariko ko icyubahiro kikabikimana, no gukomeza kugerageza bishoboka byose nibwo gutera ubwibone. Ukavuga ati ibintu icyubahiro kibikimana, ko hari igihe gishobora kugera ukazanga ukabura n'umuntu n'umwe wanda bahamagaye, noneho baje ntabahamagaye, birashoboka rwose kandi n'Imana ibikora. Tugahe kaze Papa Felix. Byakire cyane. Asante sana. Bareke sana. Asante. Angelique Felix katurutse mu gihugu cya Kenya, ndibaza ko ari nkaco. Numwe murabona ina affiche iri hano, iyi mu mwanya dufite overnight gusa kutwitabira, iraba ihari kuri KDP, akaba ari mu byiza mwijabe mu byiza kujya kabiri. Muze muri benshi, turabatumiye mwese, abaposo, abantu 8,000, abadiakoni, muze namwe mureba akazi kanyu mugakore. So no munsi nagarutse wane iti ibyishimo byinshi, kuko hari impamvu zitanturutseho, ariko nayo iti birabona uno muntu ameza atadakora, reka batumugure n'abasi agira icyo abwira abafana mubane natwe nkuko mubibona. Twitonze, turabaramutsa, turitonda, turabwira utundi tuntu, turitonda, turaba ewane, ewane ni ibintu biri aho nyene ewane. Rero reka tugeye tumurebe
ukaze mubana natwe ari twamukoresha ikiganiro cyangwa hakaba habuze umwanya tumukoreshe, ariko nta mahoro twe twatangije kubasuhuza. Ndasaba umuntu aza hano kuri kamera kwanza mubwire amagambo. Twiyegereza ni Maisha TV. Yaramaze iminsi adakora uyu mugabo, namwe ndamwe mwari mubisi. Yaramaze iminsi adakora kubera nyine impamvu zitamuturutseho, ariko yagarutse aje kubaheza ibintu byiza. Abakunzi biwe muze mugaruke, kandi ageze kure. Kanisa ryiwe riri hejuru cyane, hafi ni ama-etaje. Je ndacyari hasi, ariko atabwo ari bukeya. Kanisa ryiwe rifite ibihumbi 8 birenga. Kinyarwanda ni 8 afite abakristo ibihumbi 8 birenga. Imana yo mwinzira ikomeze guhezagira papa, uri umugabo. Warayikoreye cyane ya? Cyane kabisa. Warayikoreye cyane. Naje ko wavugiye yo. Live streaming yaba mu makwe, yaba mu ma eglise, yaba n'ahandi hatandukanye, wifuza uko abandi bagukurikirana bivaye niko bateguye ino i Burundi, watugana. Inimero ni 68 525 788. Nawe babasha kuvuga musazi yizimije. Tuba turi kumwe sometime. Muhamagara kuri 68 98 50 10. Yajiba ali over. Buri sai bari over. Aragaterime gagezwe ngo ni over. Mushatse mbandi tayari ni over. Over kabisa. Sawa. Hello bakunzi ba ni Maisha TV and Ibikupi TV. Uzi ikimenyesho cyacu. Mbaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho uri. We wicaye urimo kundeba kuri laptop. Sorry gato, sorry. Nacho wagumizaho kamera. Hello? Ndi mu kiganiro ndaje. Hari gitondo? Ko utarashika mwavuganye nawe? Mushitsi. Baba. Sawa. Tuhaye ikaze na Hari Gitondo TV. Niyo wari telefonye ngo naye mbashe gukubitamo ko na kino kiganiro kiramugeraho. Ubu twagize ubumwe bw'amacano, wohoshiraho nde, hogirinde inde za Delegacy TV ni nyinshi cyane. So I miss you in my fans on Maisha TV. They on in stage. Me, I am back again. Okay. So nagarutse ndishimye cyane kuba ndi hano ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Akaba giherereye mu Burundi, nanje akaba ariho ntuye. Ese ku bantu bari bankumbuye cyangwa bari bashije byagenze ukunuku, nari maze amezi 3 ndapostinga tagira iki nta kiganiro nta bintu byose. So ariko ubu nagarutse mu nyitege none bajya bakazankurikirana basuye bankurikirana ewane ni na bidi nyinshi cyane mu supporting, sibyo ko no supportinga ndagera kure, no supportinga ndaronka amakuta makiya kuri channel, no supportinga ibintu byanje biraba public ku bantu bose. Okay. So rero iyo nkunga turayikeneye yanyu, tunabashimira ko mufite abakristo benshi cyane. Cameraman vuga cyane kabisa, sibyo? So nkagira abakristo benshi ba hafi ibihumbi 8. Abakristo ibihumbi 8. Ahubwo akano kantu reka mbaze nkigizeyo pagarare neza. Abakristo hafi ibihumbi 8. Abakristo bari benshi cyane, habarimwe abasaza, hakabamwo abakecuru, hakabamwo abakobwa, hakabamwo
abantu bose bagenda batandukanye bivanye n'imyaka n'iki byose, hari abapasiteri, hari abaposo, hari aba evangeliste, hari abadiakoni, hari abo kwijimbo, ijimbo Karumeli, ijimbo Australie, ijimbo internationale hose. Uno munsi ndatinda kwa muri introduction kugira ntangure mvuga icyanzanye hano, mwese muragira amatsiko munacibazeho cyane. So today is on Maisha TV in airport. Okay, twaje gutega umuntu dukunda, umuntu ubwiriza neza, umuntu uturutse kure y'iki gihugu ahampagaze, aho mbona wowe uri hano aha mbona, kuko nawe aho tuzohashika akaba yageze hano. Okay, so uwo muntu bamwita Evangelix Felix katurutse mu gihugu cya Kenya, ndibaza ko ari nkaco. Numwe murabona ina affiche iri hano, iyi mu mwanya dufite overnight muze kutwitabira, iraba ihari kuri KDP, akaba ari mu bwiza mwijabe mu bwiza kujya kabiri. Muze muri benshi, turabatumiye mwese, abaposo, abantu 8,000, abadiakoni, muze namwe mureba akazi kanyu mugakore. So no munsi nagarutse wane iti ibyishimo byinshi, kuko hari impamvu zitanturutseho, ariko nayo iti birabona uno muntu amezi 3 adakora, reka batumwugure n'abasi agira icyo abwira abafana biwe. Cyaragenze neza, ubu biri very good, very nice, very. So rero tubane namwe kuko tugiye kumwakira Evangeliste Felix uturuka muri Kenya. Araza uno munsi aruhuka kanya gato abanza asoma ijambo mu mwanya wa 21h in Burundi. Time is Burundi 21h. Tuba turi muri overnight iritabirigwa n'abantu benshi cyane. Ni igikorwa cyateguwe ewana n'ishamye riraho, ndamenya neza, ariko muraza kurimenya nazo raza kumutega hano. Rero ndizera ko muza nkukurikirana, we wari wagize uko nabashe cyane kugira ayandi macubwigane adahari tayo. Ni jewe nyiranda cyariyo, ndi CEO mugani w'Amasimba, ngo ni CEO w'Amasimba TV, ngo Mama Aposo. Naje ndi CEO wa Maisha TV, Papa Aposo. Ako sivuze Papa Aposo mwite mwumva ibindi kuri Amasimba. So n'Amasimba naje ndamukunda cyane, nari bigiye kabisa, ahari yumva ko tumukunda, namukundisha abakristo banje kuko yanagira na benshi cyane kundusha. Ariko ibintu byose ni pole hamwe n'Imana tuzahagera, turifatikanje namwe, mudufashe ku mugongo, mutwereka urukundo naho tutogera. Aba bose mubona bageze ku bintu nuko bari bafite abantu babafashe, babashigikira, babasupportinga mu byo bakora, bakagera ku birenze. Natwe mu byo dukora nibi mubona, nukuri kudusupportingiramwo, mukadufata umugongo, twapostinga mukareba, mugashira ku stati si ibintu byatari. Mego ubuzifite nk'ibisanzwe, wandeba ukanshira no kuri stati ukasharinga, ukabwira murebe ibyakoretse hano kuri Maisha TV. So vuze menshi kubera urukundo nayo mbakumbuye. Rero nari kuvuga make, urabona Maisha yagize uku hano nuku yaje atubwira ukunti yegereza abantu, niyegereje East Africa, niyegereza ibihugu byo hanze. Ushaka se mbivuge America, Australia, Canada, muri Belgique, ni yehadi Norvege, bakubitamo n'izi zindi mwenyine muri izi. N'Abahindi basiga bande banono speaking in Kihindi, alhamdulillah. Kuwogira abakristo yogira nk'aba banje kurangene babandeba, ndebera nawe urenkawe ndore ngukurandeba we wicaye hano, none mbonye na kapo
uyu nuno batuye mu Bwongereza k'indamba mbabona kurandeba kubera ko wari untegereje akazubwira se David byagenze gute hako nuko byagenze none naje nyine hano kuri tere gano cyambere koze ngikore kuri airport ntazo gukore hari amasiti wacu biki airport ino ngikore. So mubane natwe rero turishimye cyane urugose rwa rukundo kubera twari tubakumbuye tunabakunze cyane. Mukomeze mubane natwe nk'iryo mwobyumva cyane kubera ndi umuntu nyine wanywa mwe wawe ndeba nyine wewe wondeba rero mugende mubane natwe nkuko mubibona twitonze turabaramutsa turitonda turabwira utundi tuntu turitonda turaba ewane ni ibintu biri aho nyene ewane rero reka tugeye tumurebe koze mubane natwe arige twamukoresha ikiganiro cyangwa hakaba habuze umwanya tumukoreshe ariko namahoro twe twatangije kubasuhuza. Ndasaba umuntu aza hano kuri kamera kwanza mubwire amagambo ebyiri cyangwa ngahe namubaza. Ngwino papa. You good? You good? I am fresh. Do you smart, bro? Thank you, man. Easy. Jez, you why you keep it? Why crave? Tottenham. So, cyambe na mbere ndishimye kandi kwakira uno muntu. Is my brother Ibikupi TV. No muntu wanje. Mba nishimiye ndi kumwe nawe. Sinzi ku giti cya narabasha kwivuga ariko nje mbasha kwivugira imbere y'abakristo banje imbere ya kamera. Ni byinshi dufashanya namwo bigenda bitandukanye nkuko kenshi mwa muza mutubona. Turabahungu babiri bamushika kuri Bikupi wanshika kuri Maisha nagwango rurimo ateye imbere niko kwishima niryo shema ryanje ateye imbere niryo shema giyo. So my brother ndakubona kwigaca indege cya Melchior Ndadaye nahageze kabisa. Hari umuzi nigeze uvuga ngo Melchior Ndadaye. So watangara bivuga abantu hariya kuko sinzi iryo bari n'ijyambe cyane rya kanga. Bana abakunzi ba Maisha n'abakunzi b'Ibikupi TV n'izindi channel zose ziri aha. Twaje hano kigaca indege hari Gitondo TV. Na Delegacy TV ragacano kameze neza ubunyine. Twaje hano ku airport gutega pastor wacu, pastor Evangeliste Felix kuva mu gihugu cya Kenya. Yes, cyane ni mu Buganda. Ni Kenya. Cya Kenya. Twaje hano kumutega ntarashika ariko muraza kumubona. Yabiyegeje cyane mukomeze mudukurikirane. Je wavuga ni Jesse ko Ibikupi TV. Ndashimira abakunzi banje cyane. Baje kunyereka urukundo bankunda. Hari ababanyandira ngo namwe muri abagabo kunkurikirana n'abagore nabo n'abagabo. Umugore wese umugabo shema cyane. Namwe muri abagabo mwese. Imana yo mwijuru umugisha. Natwe turakora ibishoboka byose kumwana izuba ryari dukubita ushaka gusa tubaha amakuru. Munezerwe mudukurikirana. Twiyegereza ni Maisha TV. Yaramaze iminsi adakora uyu mugabo namwe ndamwe mwari mubisi. Yaramaze iminsi adakora kubera nyine impamvu zitamuturutseho. Ariko yagarutse aje kubaheza ibintu byiza. Abakunzi biwe muze mugaruke kandi ageze kure. Kanisa giye riri hejuru cyane hafi na etaje. Je ndacyari hasi ariko atabwa ari bukeye. Kanisa giye rifite ibihumbi 8 irenga. Kinyarwanda ni gute? 8 afite abakristo ibihumbi 8 birenga. Imana yo mwinjira ikomeze beza gire papa uri umugabo. Warayikoreye cyane ya? Cyane kabisa. Warayikoreye cyane.
naje ko wawe uvugiye yonyine ningira umwete nk'ukacano yawe kagira umwete ngakora zovamo uzogera kure kandi zagera kure kabisa. Naje nimbona ngeze mu bihumbi 8 neza ku kadomo koko ndabona ari vuba kuntu mwamunkurikirana n'ukuntu munkunze mwaka ntushira tarabageze. Hari nindi cyana azakorera ya Karumero niwe uzuyireba. Uyu nguyu afite imirimo myinshi mubone gute afite imirimo myinshi hano mu Cyabujumbura no kwijimbo muri meri aho menye ariko urahari no mantere ngaho teramo yamamaza abakeneye live live ndango bamaze kubimenya. Reka mbabwire nababwira ko nzi ko bamaze kumenya ko tuzakora live. So abakeneye live streaming yaba mu makwe yaba mu ma eglise yaba n'ahandi hatandukanye aho wifuza uko abandi bagukurikirana bivaye niko bateguye ino i Burundi watugana. Inimero ni 68 525 788 nawe babasha kuvuga musazi yizimije tuba turi kumwe sometime mwohamagara kuri 68 98 50 10 yajiba ali over buri sai bari over aragaterime gagezwe ngo ni over munshatse mbandita ya ni over kabisa. Sawa. So turabashimiye cyane kudukurikirana no gukomeza supportinga muri byose. Mana mwijuru bamugisha. Murakoze cyane rero mutugane kuri live streaming in Burundi tubikora neza cyane kandi tukabikora ku mafaranga makeya cyane atari menshi twabivuga naho giciro inbox once izo number rero hari igihe utabimenya ngo nuku ni plus 257 code in Burundi. Okay.